vaše traume. Yoga je prosto tu da vas pokrene i to telesno, mentalno i emocionalno. Od potisnute traume mi ne oštećujemo samo mozak i nervni sistem, nego i naše telo. I to je bitno da znate. Trauma se uvlači u naša tkiva, u mišiće, u delove tela i zato je potrebno pokretati potpuno svesno svoje telo, plus disati još svesnije da bismo lepo detoksikovali sebe potpuno i da bismo napravili taj prostor i osjetili pozitivne emocije. Ljudi koji su zasadili ovaj zumbul nisu sigurno sadili zumbul u zemlju koja ima korov, jel tako? Zato što zumbul ne bi uopšte cvetao i razvijao se. Isto je i sa nama ljudima. Ukoliko mi želimo pozitivne emocije, a unutar sebe čuvamo, gajimo emocije koje je potrebno otpustiti, misli i sećanja koja su prisutna, možda u svakom danu, možda ponekada, ne možemo prosto da se nadamo tim pozitivnim emocijama. Možda prosto odemo nekada nešto sebi kupimo, tada osjetimo te dobre emocije, pozitivne, ali to nije ono istinski što će nas prosto učiniti srećnom osobom. Dakle, potrebno je odvažiti se hrabro i poći na put otpuštanja svega onoga što je duboko potisnuto u nama, možda godinama, možda mesecima. Dakle, potrebno je otpuštati.